L'altra sera, poco tempo fa, stavo seduto in soggiorno e aspettavo loro e ho aperto dei cassetti. Sapevo che c'erano degli album e sotto invece c'era una lettera che avevano scritto a mia sorella, l'ha nascosta lì, non me l'ha mai fatto vedere, che mio padre hanno portato sopra Maribor nelle montagne e l'hanno spogliato nudo e ammazzato a frustate. Spoštovana gospa Lukan, lepa hvala za vaše pismo z dne 25.5.1955, s katerim poizvedujete o usodi vašega ubogega gospoda očeta. Izvedeli ste, da sva njegove zadnje dni preživljala skupaj. Žal vas moram že vnaprej pripraviti na to, da vam lahko sporočim le strašna in žalostna dejstva. Sredi januarja 1946 so se potem spet pričele množične eksekucije, katerim je moral pristopiti tudi vaš ubogi gospod oče. Skupaj s trgovcem steklenino, gospodom Kleinom iz Ljubljane, sta morala kreniti na zadnjo pot. Njegovo zadnje počivališče utegne biti gori na Bahrnu pri St. Heinrichu, kjer so se takrat izvrševale ustrelitve. Gotovo bo prišel čas, ko bo tudi ta Katin pojasnjen. Rusi so tam poljske oficirje streljali vsaj v uniformah, kar so pozneje ugotovili pri ekshumacijah. Slovenci pa so vse poprej slekli in jih večinoma tudi mučili. Izvolite sprijeti, draga in spoštovana gospa Lukan, izraze mojega globokega spoštovanja. Josef Kuhn. La cosa più orribile che ho mai sentito una persona così buona. But you don't know where is the grave of your father? Where is the grave? No, non esiste. Non esiste. Hanno buttato in delle fosse dove c'erano tante gente, anche vivi, lo sa. My father is always with me. I have his photo where I sleep, where I go, he's always with me. And here are some documents which are preaching that he helped a lot of people during the war. Helped, yes. I told you, I have 16 families. Izjava. Podpisani nameščanci in delavci tovarne Vezenin na Bledu, ki je last gospoda Emerika Majerja, veletrgovca v Ljubljani, izjavljamo, da je bil on kot naš šef vedno in vsakem oziru proti nam socialno čuteč in je slehernemu od nas v potrebi in stiski radovoljno nudil bodisi denarno ali drugačno materialno pomoč. Vsled njegove izkazane humanosti prosimo za milostni postopek. Na Bledu, dne 28. junija 1945. Potočnik Franc, Pangerc Ana, Sušnik Ivana, Volk Julija, Kemperle Antonija, Černe Angela, Rahne Julka, Soklič Francka, Hudovernik Antonija, Dovjak Jožefa, Rutar Anton, Jožef Robič. So in many cases you were very lucky. Yes. Yes. After these horrible things I was living when I was a girl, now every good moment is still 1,000 better.